Urbani spektakl predstavlja nešto novo za grad Zenicu, za zeničke umjetnike. Nešto sasvim novo i što će pokazati da umjetnici u Zenici žive i da nisu umrli. To zvao Mladi most, pa ovako, pa onako. Sve to već postoji do sad, ali oni su dostigli oni su najbolji, najjači su. Znači, oni su jedna vrsta uzora, ako to tako se uspije vratiti u Zenici. Mladi most ima... Dobro, uglavnom trebamo pozivnice oštampa, da sad ne gubimo vrijeme na Mostar. Imamo ljudi Imamo koga za te pozivnice? Pozivnice ne možemo oštampati dok ne smislimo šta ćemo raditi, jer moramo napisati program. Pozivamo vas da dođete i onda nam doraditi šta će se usvjetiti. Pozivnica u komisiju. Dobro, nisam ovo slučaj, rekao sam da napravimo taj program. Znaš, sav sam, ne mogu da vjerujem, a danas sam očekivao ujutru ljude ovdje, čitav dan neko. Jer smo iče mi napravili nešto malo, je ništava. Međutim, ljudi, nama treba 10 puta više energije za ono. Za urbani spektakl, za 2. februar, mi ne možemo onako raditi. Mislim, ono je super bilo, ali to na ulici, ulica je drugo. Da. Prihvatimo svak svoj obaveza. Da mi konkretnije sad nastupamo. Nemamo više vremena, imamo ljudi još 10 dana, manje od 10 dana. Digli smo hampu veliku i sad ne smijemo razočarati javnost i... Tipa tu brigadnog generala. Da. Počasni člani, što znači ti počasni? Okej, meni je prilično jasno sad dokle smo mi došli. Jel to sve? To su neke ideje o kojem trebalo večeras da reći. Urbani spektakl je počeo. Izašao je u javnost. Da vam se sad ovo ne čudi, ja se sad sjećam kako sam ja nekad pa sam radio, ne znam, 17. maturnik na filmskom festivalu, pa on nama kažu čestitamo sad, ne znam. Ali ovo je važno. Druga stvar, svi ti ljudi sad, Slobodan Stojanović, brigadni general, Pedi Ježzao, nije važno, sa dužnim poštovanjem. Morate shvatiti jednu stvar, ja mislim da to razumijete i odmah da to. Vi ovo radite, mi ovo radimo. To sve stoji. Samo da se razumijemo. Da vas to ne impresionira, ljudi. Jer to je sve šuplja, mislim, da se razumijemo. Da će oni po milju. Da će oni svakom po naosobi po 2 milje. Ja sad ovo lupam, govorim vam kako se može desiti, ali to nije važno. To nije tema. Ovo što mi radimo, ono što mi jučer napravili, to nema veze s tim. Spektakl se dešava u pozorištu. Razumiješ? Slobodan Stojanović radi... Da bude upoznat sa svim. Slobodan Stojanović radi u pozorištu. Ja sam išao s njim. Slušaj, sam da to mislim. Mi iskoristimo taj dio scenografije da začepimo neke rupe koje imamo u tom programu. Jel god da se okreneš da imaš nešto vidjeti? Ja nemam ništa izava. Ljudi su važni. Vi ste važni i važna ta organizacija. Zenica je najvažnija. Ne, radi, sad to mi je Dado kaže, Darko ne uspije drugog. I to je to, ja ne mogu zajebat. Lično ja ne mogu zajebat, kad bi iznio prazan papir ja ne mogu zajebat. Jer ja vjerujem u sebe da ja to što uradim... Urbanog spektakla. Šta mi svi očekujemo, ti, on, ja, nije bitno. I da vidimo kako se to sve slaži. Znaš, ušeširić i izvlačiti. Jedan je djeca šta se reta, ću dizat ruku zajedno protiv, nemoj me bavati. Ajde ba, pa daj, bježi, neću ja taj papir, neću. Okej, pa imaš pravo. Kakav interes? Jel ti imaš interes? Čekaj, ko ima interes? Ovdje ne kaže, odmah nek se izjasni ko ima interes. Mene interesuje, ima li neko interes ovdje od ovog projekta, ali gane neki interes? Svoj lični. Interes nisu, nije jednako novac, nego nešto sasvim. Šta drugo? Meni je lično interes da pokažem svoje radove široj publici, da uradim nešto za ovaj grad. Prema tome radiš te radove i izložit ćeš ih. Meni je moj lični interes
nije da pokažem svoje radove, da pokažem radove ispod kojih će pisat moje ime. Ne treba uopšte pisat ime, ne moram uopšte pisat ako treba, nego samo da omladna koja ono sad trenutno nije s nama ili jest, da vidi šta se može sve vratiti. Moj interes je da se pokrene nešto. A nešto, to ćemo vidjeti šta će biti drugo. Interes je da njena čerka koja je učer bila tamo, ona se ne dođe. Ja kažem šta je, razumiješ? Ne kažem da ne mogu, ja nju, sad svoje ime, ja ime. Ne morate se opterećavati uopće tim, hoće li nešto uspjeti ili neću, ono će uspjeti. Mi smo već uspjeli. Ko vam nije jasno, mi smo već uspjeli. Mi smo na pragu da uspjeli. Upravo u tom smjeru. Zahtijevaj to što treba, ali samo to tačno i pravovremeno iznesi. Si odmah, znači u ponedjeljak si rekao taj vaš stav i to ostalo. Nema problema, ja ću te tako gledati. O alternativnom... Da, jasno. Ja te tako gledam. Ja od nikog ne očekujem, apsolutno, samo ono što stvarno, kako što, a od alarma sad očekujem od alarma. Drugo je stvar sad lično, to ćemo se vratiti poslije. Za ovo sam htio reći, znači u pozorištu ti taj, ne znam ja hodat po pozorištu, niti me interesuje, ni treba da idu ljudi, ali ti ćeš najviše morat hodat, da se razumije. Znam. Najmanje je nosat. Ima ko nosat i nosit će se. Nosat ćemo svi. Ja sam uzeo na sebe početka ovog projekta. Svi će nosat. Uzeo sam. Ja nisam imala pojma da ovo postoji, da ste vi tu. Ja dolazim iz jedne nevladine organizacije Sezam i mi radimo već 8 godina ovdje u Zenici. Ne znam koliko je od vas čuo za tu organizaciju. Mi smo uspjeli da preživimo ovu čitavu žabokrečnju već 8 godina. Ja sam jedan od osnivača i vodim organizaciju sa još jednom prijateljicom. Drugi kontakt dvije seke, recimo isto vrijeme sa dvije strane, ovako izlaze. Znaš, to rad, samo da ne bude ono zabavno, moramo na toki vodite. Predstavu, muzika, izložba, čega izložba? Filmova, crta, slike, strukture. Fotografija, strip. Šta još ima? Biće proizvodi nekih koji je Kaća pravi. Video doći. Kafačić. U suštini to je neki stav, sad to su neki ljudi bili tu iz ovoga, za prigovor savjesti oko vojske, to i momci rade tamo, u sistemima svojim sarajevskim, omladinske, informativne službe, pizdarije, nemam pojma, nije važno. Prema Zenici, ljudi su na Zenicu, znači, jer je puno pravo, puno, u Zenici je sve sjavano, znači, ništa se ne dešava, a njihovo mišljenje je da su to svi u Zenici prihvatili, kao tako. Ja kažem sad kako se na to sad, što sam na to reći. Izgubio sam nit skroz. I šta sad? A? Šta unosim? Unosiš nam nemir. Ništa nam ne. Ovako, mi smo danas o tom večerašnja tema razgovore šta ćemo mi s vama, s Katom. Šta da radimo s vama. Pošto kod vas ima raznih... Ja znam da je to tvoj veliki problem zato što ti boriš. Niko ih i ne obavještava i nisam toliko za sad... Stvarao sam ja sve sa makinom. Ajmo ljudi dajte još stolice da razvučimo. Nisam za sad imao ni... Pa ja ću vama sjest na ovaj. Ni potrebu jer pitat... S obzirom da mi izašli možda iz pozorišta oko 11 sati, što je bilo vrlo kratko. Može da traje tamo klubska muzika. Ne smije biti buke. Ja svirka do 12. Pa afteri, ja bih ga afteri, ali da nije za i ovo. Ne znam ja kad grupe te, jel oni moraju biti u pozorištu ili on... Pazi, znaš li, sad će biti ranije. Ne znaš ti puno toga. Tako, put. Ne, nije. Ispode glup. Tuplije pričao, malo dise. Suba rekao, nema ništa protiv, samo, znaš, buka, dobro. Nikakav problem nije. A mi sad razmišljamo što da radimo s njima. Razmišljamo o jednom performansu, ne da će sve doći u drugog filma. Znači, sad ti ljudi će doći ovdje da vide i nas života ovdje.
Pisani će sami doći, oni uvijek sami doći. Pisani uvijek dođu sami. Ne dođu, ne. Šta, ovakva situacija, mi radimo sve od početka kako radimo snimamo sa 2 kamere, znaš, digitalni. I posle toga I bolje ga zovem, pa reći, kako je krenuo, izgleda da ništa ne može biti urbano. Urbani spektakl nije sve ono gdje prisvoju urbani ljudi. Ti dijete, da se sad ne zove načelniče, ali bar za par godina stvarno nešto se konkretno uradi, odrasteće i moje dijete i tvoje, ajmo nešto raditi. Volio bi Dirco da dođeš, ja mislim da bi on došao. Da se to meni super, da mi se sviđa pravo, jer ja ne mogu govoriti ni ispred Šajan bloka i pred... Ja sam danas s Slavenom razgovarao, Slaven kaže super, nije ništa protiv. I večera sam došao s tim da vam kaže, nisam znao da će ona doći večeras, ali super, još bolje. Dolazi zajedno sa Rafaelom Fischera koji je u stvari ovdje čovjek iz OSC-a. Još jedna stvar. Mladi momak i... 7-1-6-6. Ovo kako smo mi krenuli, u suštini krenuli smo jako od ničega i od ozdo. U osnovi je ostalo isto jer smo mi to malo se drugačije motalo. To smo zajedno nešto profurali, tu nekakvu formu i ideju i moglo bi biti onako interesantno. Hoće li biti instalacija? Kakve godine? Instalacija. A mora biti neki. Instalacija. Vodovući rad. Sam bio imao električne instalacije. Vodim veterinaru, tako da nisam bio tu, nažalost. Sad se znamo. Ajde Lela, sjede vam, ti su u momentu važnija. Ajde ti odmah u glavu. Mi tebe čekamo, mi smo... Ista stvar je u tome da sam već imala sastanak na organizaciji i ja i Dejana smo prije razgovarali o tome kad me ona pitala o nekim fondovima vezano koji se nalazi na internet stranici Omladinske informativne agencije. Sad riječ je ono u fondu za povrat omladinskih prostora. Ono što radim, da bi to promovirali. E sad, u suštini nije toliko naš posao, zato se ljudi školuju kad to radi. Mladi nemaju pare za materijal, nemaju pare za plate, nemaju ništa, jer to niko ne cijeli. Okej, znači, ne moraš uopće, nemoj se zavaravati s tim, da činjenica, da postoji jedna mreža. Ta mreža je dobrodošla i mi ćemo svi umrežiti, međutim, pitanje je šta mi stvarno nađemo rješenje za Bosnu i Hercegovinu globalno. Da od strane općine to dakle bude prihvaćeno i da bude neka forma zajedničkog rada. Međutim, koliko mogu skontati od samog odgovora naših čelnika, mislim da to načelnik prije svega nije ni pročitao. Urbani spektakl. Ovo je za mene, reci, ovo je za mene. Znaš, godinama govoriš, bla bla bla, pričaš gluposti, kritikuješ, žališ se i onda sam brisniš, morate onako čuti. Ljudi, vidimo. Ode ja ću mi svijestom. Šta ti radiš? Što nisi unutra? Snimam filma. Ha? Što snimam? Pa ništa nisi snimao unutra. Nešto vidim s tom gažu. Very good. If you guys, before that meeting, get together with Leila, maybe we could bring in some friends from Maglai who've been very and the mayor of course must be there. And we can say, okay, in front of the 50 people who are here tonight, in front of Jevni Avas, journalist, in front of FTV 1 or 2, you're going to say, okay, we give them a deadline. We give them a 1st of April deadline. And the guys who are going to be in the advisory board have to do their work. Huh? So you have you guys have to identify a few people, and these people have to be there. Pripremnog sastanka nismo imali konkretne stvari dogovoreni šta u stvari mi želimo da nam on kaže. Da nam uradi. Jeste, ne da ti kaže. Sad znači ono je bilo samo čisto šta vi mislite o mladima. Pa ja mislim da oni trebaju ustati, boriti se, nećemo mi njima nikad ništa dati. To su bile te
formulacije neke... Get as many young people as possible, get all the young people, we can do our job, you know, contacting, but I don't want this gang to be in charge, you know. You represent, okay, the most creative, you know, people in this town, but there are other NGOs. There are sports NGOs or, you know, other stuff. You get together and you get on one sheet of paper, not more than 10 requests. You get them. Nepotism. We're telling people, you have to ask, because these people have been elected, these people are using public money. And I want us to be even more ambitious. And we're working on this. Ima jednog džudistu koji je ministar, kako će u tom sistemu i ti 9 savjetnika za kulturu pomoći nešto dobro. Oni ministri za neke druge stvari, za ekonomiju, za politiku. Ma jebiš, hoćemo stavljati tako. Ali ja ću vam iskreno reći, mi ćemo morat na majke, vam ovako, kad se napišu poznice, prije slanja, to znači minut prije slanja, napraviti fotokopiju svake poznice i da kažemo evo, poslali smo. To je neophodno. Izložbu. Ili ćemo i snimiti ovo kameru. Napraviti izložbu. Evo će mala maca, Miro Janišić je šef tog odjela. Bimbo preuzima... Tipu sve znači. Ideš ministar za obrazovanje, nauku, sport i kulturu ZDO kantona. Ministar za... Obrazovanje, nauku, sport i kulturu. Obrazovanje, nauku, sport i kulturu. Da se protiv Komanićevića. Ministarstvo zdravlja, gospodin Mišo Smajlov. I to mi je imanemo svoje. Nekal komšija, samo da je Mišo Smajlović. On ministar zdravlja. Ljudi, daj mali vas. Možete da očekivati smiješta što se tiče obdusme novih kojim će malo ljuljat muda na stranu. Izabrat ćemo nekog ko je tu od ovih cura, neki cure smiješće. Da budu s njima svo vrijeme, jer njima baš treba se s njima biti i slave neko ko će im svo vrijeme nagnjat muda u stranu za budućih stvari. Da postaviti nekako blizu, šteca tu iskompila. S računarima bi nam bilo najlakše. Naravno. Znaš, nekako bi, trebalo bi to malo kontrolsati da... samo da ide na lup, i... sad trebalo bi ti sakupiti svu tu digitalu, Imaš svoje. Sve se mijenja, oni moraju s vama komunicirati, svi ovi ljudi. Jer evo sad su meni rekli zašto oni dolaze ovdje već na njih. Oni su sad sve novi ljudi. Svi stari ljudi su zauzeti neke stvari. Jedan je u pozorištu, jedan je bolestan, jedan je na sastanku svoje organizacije. Znači sad je došlo do toga odjednom oni glavni ljudi koji su zakupali njih nema, a novi su tu. Znači evo ti kritična grupa, radi s njima ako ništa briefing, obavijesti, kostite šta ste, ne znaju oni to. Ja to ne mogu raditi. Nisam bolestan, nisam lud. Dio tvoje. Na agencije dati jedan kratki briefing za posjetljenja, saslušajte šta ću jedna reći, to vam je za posljeti. Ništa važno, većina je bilo da ćemo neku noć, ali eto neki nisu. Ništa, eto konkretno, sam da vas obavijestim šta smo se nekako dogovorili. Milošević bude govorio, kad bude razgovarao sa mladim ljudima, jednostavno, znači reći na neki način da su potrebne možda neke strategije, odnosno malo bolji pristup rješavanju problema mladih i svi mladi ljudi koji su zainteresovani bit će pozvani da se pridruže jednom sastanku koji će se organizovati 6. ili 7. februara, znači u toku ovih par dana ja bi trebala da nađem u prostor gdje će se to organizovati, gdje će se malo više porazgovarati sa njima jednostavno o tom procesu omladinske politike. Ovako, ozvučenje, projektor, stvari koje će ići na projekciji, veze se nemaju. To se ništa još ne zna. Ne znamo gdje će biti okrugli stol, gdje ćemo časkat s ljudima. I ja ne znam šta će uopšte biti slobodni izvođači, mislim, šta će se na bini izvoditi. Izložba, pa ti si malo zakasnio zato što smo mi tu nešto 25. imali otvoren taj javni poziv. Ali opet mislim da to nije problem. Na površini.
projektora, niti imamo materijala koji će ići na projektor, niti znamo ko će biti izvođači, osim Offingera. Znamo glupo dugo. Imamo projektor. Za mene urbani spektakl prilika da pokažem svoje radove. Što radim, već 2 godine, više. Fotografije. Ja imam fotografije Zencije. Ima ga, nestavi čovjek poslije ovog. Što je ono digitalni aparat da nosa Raja po čači snima, odnosno slika šta mu padne na pamet. Što je pravo fino da... Evo recimo, koja predstava treba ići? Bijelo. Ali to je predpremijera predstava. Jeste. Predstava 3 sati i pol. Jeste. Ne može se rad skraća za predstavu. Ne može. Svoj telefon. Ne može, znaš šta, predstava je... Pazi, nama odgovara sat i pol da možemo mi uraditi neke stvari. Sve to, ali se bojim da će publika biti jako... Neće, znaš zašto? Zato, vidi, morat ćemo uraditi nešto ovako prije. Ovo, izvim kaću, sekundu. Ne, sad stvarno sastanak je počeo sad već... Samo da i te, pošto ovo i tebe tiče. Ovo mi je naglašeno, ali slušaj jednu stvar. U kabareu pola će ljudi osud od kabareja. To broj 1. Šta pola će se ljudi? Osud će se ljudi do kabareja, neće ti niko tjeto otići do kabareja. To uvijek tako bude. Ne, pa hoće se... Ne, naštimat ćemo mi njima. Naštimat ćemo mi... To sam ja išao ljudi na soluciju koja bi nas puno jeftinije izašla. Jer nijemo para. Ne razumijem se kakve pare, ko neko traži kabare u pare. Pa ne razumijem, kako ćeš dovesti nekoga tamo i reći mu da plaće piće? Neću se plati piće, piće su obezbijeđene. Neće se na banketu niko pojma, aj stija, brate, kamera ima, oni ovala, ima kabare, tako. Donacija, hrana i sve. On je tu uzeo pod zakup, to je faktički njegovo, razumiješ? To je pod zakup. Pa ja dobro ne znam, ono u pozorištu ima više onoga, kako se zove, one medicine, nekoš pozorišta, mislim, zubari, masažeri, pičke materne, svi su u pozorištu, ni džaba pozorišta. Ljudi, ja se nadam, će imamo sad, ti da kapćeš sve te ljude na kraju kraja. Jebije se, njema ode on kući uzguzove, razumiješ? Pa ja. Nema napolje, nije završeno. Samo mogu vam je Goran izaći, susjeti, to je... Slušaj, druga stvar, kabare radi do 11. Evo, možeš ostati dokle hoćeš. Ne dokle hoćeš, možda do 12. Pa ja slažem, neko foajevu bude ono. A to nije foajevu, naravno, to su 2 programa, nije vidio od... Nema programa, ba program ti se što je ono... Nemamo ni katalog, ba. Ali vas sve je nova ideja da mi svi u stvari koji radimo ovo sve zajedno i učesnici, mi svi da imamo jedan znak ili jedno slovo zajedničko. Mislim, ono da, znaš, ako hoćeš, može još bolje. Koje je slovo? Pa eto, jebi ga, Nemoj, jebi Mislim što s mene tiče, možeš... Znaš, ovako da ide. Može, ne, eto, stav X. Čem je hir? Stav X, može. I on aluminiju. Ostrani se, a nije prozirna i ne treba aluminiju, samo prozirna. Znači to je celofan. A gledam. Gledam, ajde, čekaj. Celofan. Pitanje je da u 12 da izučenje uzmemo da uštekamo negdje, ima najveće kontejner u 12 Ko će smeća organizovati? U 12 trebamo smeća skupiti. Ko će za to? Vidit ćemo to u toku noći. Podijelit ćemo gostima smeće. Ma ja, ono ubaci. Aha, ja, pa napravit ću to, ja odnijeću sa akutacima da se samo šta. Eto tu nek bude, da ne moramo sad smeće ba bez... Dobro, treba će nešto plastike, može biti kontejner za plastiku. Možda u džabu da uzme tako plastične čaše od pića, ono to ćemo bacati. Na njima ćemo napisati isto baci u kantu. Može, onda sutra čas. A valjda će uvezat kad... Radio! A će se prevući ovo. Ja opet sam morao gledat 6, 60. Ja je moru. Eto da vidim. Dobro, nemamo živih, osim ako kakvu mačku ne nađemo. Mačku, sve.